Memoir Kwaba, a Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, and I wish say where your first time, Bomodian, subscribe, me a notification is so. Click on no send your video, Pia, ye tumuno, Abusia, one son, Sabekan, when ye be a sure. Me da si bebre abusia for ye chi obiedi abusia ye chi obiedi ye promise obi say ye bema na beye Dormaahene e wo ma bi sunso abusia for wa twen atwen ni mu a Dormaahene no entumi anyeden entumi ama so Dormaahene Sumaahene omu promise sa modua say enkwa bia so ombefa bia no ombe mo no abeden abeye Sampa Manhene so abusia for ebesi ne sa modua oni akonya bia eyeden etna so Dormaahene abusia no ye bro regional house of chiefs president went to me and for some modua anyeden ama regional house of chiefs went to me and for mpo anyeden ama honum omuko meeting a sa modua ye hu wo honum eto bia abusia oso obeboa no ama na beye Dormaahene bia so regional house of chiefs also yeden also ko meeting esu ye hu sa modua e wo pro regional house of chiefs ye hu wo honum one day mpo ye hu no enna me ne mo kasei Dormaahene ya promoting ebusuafo o free high court eco appeals court Sumaahene ebusuafo enne oba omo etu o mampanyinfo a Sumaahene wo ka hu bi council of state ebusuafo Sumaahene wo ka hu bi na chese omo die omo ayeden omo a elevate omo hu ebusuafo omo die chese omo ko manim ana chese sa modua de baby otima no yeden wo tim so still ebusua still omo da so hyehyɛ sa modua ati sɛ wono anombe mana beden amana beye Sampa Manhene ena me ne mo ka sei Sampa Manhene na Sammor the second wafa amamre kwa so esa de mra aye dwuma be sei ena me ne mo ka sei Sampa Manhene na Sammor the second ono ana wokɔ National House of Chiefs ya gazette ni say wono eni Sampa Manhene enti se sa modua dwen say Dormaahene Sumaahene ombetumi aboa no ama na beye Sampa Manhene abusua ye twi na di papa be say ye twi na di papa Sampa Manhene na Sammor the second the personal assistant Abu Mahama abusua what the full story no about mudie mumiem bonre video no ni atasubium meka asembi ekyerem ana eye Sampa Manhene na Sammor otosomienu ni gazette nyame ya adom ye nam amamre eni amane so de ne di ade mene mo abetena ha mama explain akyerem Sampa nkonwasem baby start free ye oba ahima free mu a na ye eni wama na ye pri eni wama no ema omudi asem no edi maayen ye nuanom a ye ni omudi eho ade ka so omunti ase enam se ye nananom edi amamre ni amande ni mra ene titi ye no ntino ye nye basabasa ye di mra ene amamre so ema ne kowie emra ye nyina ye mienu eni wama no ye nyina ye gitu mu omo ka wie ye ena opanyine Adama Watara eni opanyine Abu Mama esre ye rantam kese eka ntam kese se asem no awaka no wagie tumu ena omu nyina eka bo mu a ye bae abusiafo enu achi ena samoduafo edi fresh petition na any before any committee any court edi koma yera say wonka enu achi they've come out omaba out abetwerɛtwerɛ nneɛma say omonko baby eda videos nso wo ha nipa ehwe but people are still following them enu nti na me sha ase a me ka say papa bia no odi enu yi ne gu mu a na omobro mu a na omunim ne nti omobro mu no sa na yemu bebre aye no adentia because ebinum aba say eye entokwa bia ewo some so-called bunu any asanti entemu se sadia se obi
omusi obi ekwa asante dia enie sa perceived entokwa no waba be ye enemy. But why should that be the case? Entimesremo Sampa enkonwasem enye a fight between Bunu and Asanteman. Sampa eye a member of Asanteman Council. Send ye last me bo video na mo hunu ye no. Daniel Okra no mankasa kan Abraham eka say Ghana ha upe amamre ni amane efie na pa Asanteman ho awafom. That was the time wa omudi omankasa di petition ne koye. They believed and trusted in the processes. And they also accepted, say, Asanteman is the right forum for any arbitration concerning Sampa Akunya. And ye can't be behavior. Ye can't be ye. Ra. Asanteman ra. And Momutre letter at the bread, the Bunu region, on the 8th of August. Sa letter nensu media to ho amama hweda. Communicating the decision of the Asanteman Council on the Sampa no wo kire mu se waka kire abusua na edi nkunim no se omonko yi dishibe ma no momfa ne mra no ntona Sampa akonwa so. We went through all these processes. Ye yi nana Sambajafla obeswai kire na himfu swai kire no edi nachi emom beswai kire skadwa. That is tradition and custom. Ye wie ye no ena mrane se ye wie a the acting president will meet with the traditional council. No more feel the traditional council TNA will meet and then no more feel the chieftaincy declaration form. Omu wie a near traditional council na gina tumu se ono ena the acting president no de nsa ahyase. Me pesa oti bibiase eno nti na medi wo kɔ machi se ne ye be ya obeti bibiase na wan me sebi wan me yete se enu ina ye yi omu anu omu buru omu yonko no ma no omu nim ne nti omu buru no na wan me ye sa nkrofo ni bi enti omu feli wie ya omu kɔ ye no ena eye na Dormaahene nana eye Drobohene ene omu kan ho ne kan se omu apon no a ye de ye adwuma no omu anu omu hihye mra no ehunu se ebeduru mre bi a ye beka se ebia obi enye adwuma bi na obeka se abu eye tontom no ntene mempe na sem ne senti no menye monfa nchemi emre a ye wo mu ide sao ayi weather no ena ema na ibasa enti oka say on fan kono ene ye call the high court through a mandamus na no me twere ade bi edit to me page mandamus ni nyina ne say obi a Ghana mrapon edi dwumadie sonko bi ahye wonsa say ye na wunye na wo beka say onya ade no yetimi de ukọ court na court ahye wo ema why ye say adwuma no enti ye de eye nana Dormaahene a no represented the Bunu Regional House of Chiefs e de omu call court enti ye de omu call court no ruling no e kire pefe say o share won say omumfa nana Sambajafla enkrata no enko. Okay? Ose omunya den enko. Enti omu share womu no in that judgment. Judge no estate say Sampa enkonwasem manson eba ho. Because na Sammor duafo atwere wo omu opposition to the application of the mandamus ne say Sampa ono a wo ye Sammor dua ni maami ni nana ana ende Sammor dua family member bie ne ho a wakọ baby ama yaka Sampa ensem da sa na otwere kodan court enti yanso ye di video a na ekire tamu na ye wo menhia ye ka asem na wo no Sammor dua ne gina mu bia ne maami gina mu bi na busuafo gina mu bi ti judge no
ehunu se Sampa nkonnwasem ya kan wie Sampa nkonnwasem ya den ya kan wie ena judge ne san kan asem biom se enum na agina ya yedi nana samba jafla ye gini tu mu emra ye yi na the king makers asia hinifo a omo Sampa traditional area agini tu mu a omo nsa hye krata asia san krata na omo sign ye no ye tender copy a omo gitu mu me pesa wuti asia se ne ye be ya unya wo ho sebi te se enu yi na omo betu a na omo buru na omo nim ne omo buru ntia enti judge no e pronounce se Sampa nkonnwasem ye kan wie ya hwan na di nkunim na Samba Jafla ebusua e na di nkunim e na omu yi no court no san gitu mu se asia hinifo nyina gye ne tu mu e ma court no kan se ne odi mu a eso wodi ne nsa hyen krata asia e free the Bono Regional House the free Sampa Traditional Council eba ye the acting president ya mra ema ne tumi a oye na nakwadwo masa opeso mbienu ono ne the adontin hini of the Sampa Traditional area ono nso ene sign na Samba Jafla krata ene we court no sign kan say Sammor duan krata no nso no ne na ne nsa hye ase a woye sie kwase no eye fake enti obi a wako customary arbitration ena walusu obi a won krata ne wa sign and sign di mu a ayete se wako udi counterfeit akoto cookie sans judgment e ba nyinai the Sammor family all they didn't appeal against it sanso na arbitral award na asanteman ma ye no o man fa nko court say court emmongu o man nya bibiasa ebusiafo enti se wako customer arbitration walusu nipa wo sign won krata nso wondi mu na court ahye se mumfa obi nkrata nko ne yenko gazette na why then will you come and be comparing near wedding kunim na yayi no amamre ne amane kwan so na asia hinefo aginetumu na ne osefata assign ne nkrata na wudi saa nipa na olusu ye na ne nkrata ahye na ne nsa hye ne nkrata ase no endi mu no na wudi omu nkrata etutu ho a na anem say you are doing this because of mischievous enti omudi nana Samba Jafla enkrata ekọ national say yonko gazette nana Samba Jafla no then ena resec actually letter resec the regional security council no actually letter why na ye omu chairman ni the regional minister no nso no ono ena na eye Sammoduafo yi lawyer ena o twere letter e de koma national security say national security for prevent the Bono the National House of Chiefs from gazetting nana Samba Jafla otosumbienu any Sammodua o kind letter now him say they wrote that letters on that letter on purpose because no munim say Sammodua yesi walusu Sammodua yesi nipa wa sign ne nkrata enimu na yede ne wo wini ye ne obi sign ne nkrata wodi mu ne ahemfu no ginetumu no wodi ne koka say they shouldn't gazette any of them abra nipa na wo si oka ho ntia mo gazette no yesi walusu won appeal against that arbitral award and it was the regional minister and the engineer that because na oye lawyer Emma Sammodua and we lose all the cases I had call court bibia and this letter ne buy send ye de bia me ka kire mu no ye kom mra ne mu a ne yakɔhwehwɛ mu ne yakɔ gina mra mu emu benum na yesi nana Dormaahene ana Bono Regional House of Chiefs no release statement ka say on tiasie say your friend saying court no timi order the registrar say on fan krata nko emra onu nana Dormaahene ebo court no animtia a wan fan krata nko me kan ye no ena me dwin wo madwen mu say
Nana Dormaahene entimi entwere saade no adentia because high court na oma order no sa court no ma ena Nana Dormaahene nso eye adwuma ɛhɔ ena no ɔyɛ adwuma a wahunu sɛ yɛwɔ mmara enhyehyɛye a ɛwɔ court a court de yɛ adwuma a mmara mu no wokɔ hɔ a CI 47 na wo ready a ɛyɛ mmrapɔn bi a yɛahyehyɛ ɛde ama ɛyɛ high court a omudi tena omunsem so eno ena omudi omubi bia a odidi dwuma a ono Nana Dormaahene no onimu enti se Nana Dormaahene enim CI 47 na Nana Dormaahene beka se onim na order na high court di maaye no eye illegal na enfan mrakwan mu na eyi a then na eya ha adwin kakra na asemu na me bisa me ho ne se entide be mra ena na Nana Dormaahene edidi dwumadie ewo high court ana owo because say high court ya kasa ye dwumadie bi wanye na edi wa ba court enimu for contempt na court a order ne pafoforo say onfa say dwumadie na ya ka say di no a wendi no court a order obi say onkodi say dwumadie no na wakodi awie na watwere letter abase court no anya ade na ensese court no ye saa we na the question I was asking ne say na mraben ena Nana Dormaahene na odidi dwumadie ewo high court wo because high court mra ena court no edidi dwuma a wo challenge say eye illegal, or is it telling me say na onim anything about the CI 47 nana? That is the question I need to ask. Ebusiafo de bia me ka kire mo say a true point here. Mumma yanyai the blind support. Na yemmisa ensembisa ensemfoa na yemmisa bisa ye ho questions. Na yenhunu. So obi to say appear Raphael, or he has decided to use his brain for somebody else, and therefore no onye adia ebema wetimi ehunu enti adia me pese menewu yehwe na menewu ye kan sende ebeya ebeboa wo na wonsu no de bia wo ya adia onyan emma se o we de eye aloyafo adwuma eye weifo adwuma enu nti na me pese uhunu sende ebeya abehunu se ne ade biara judge ne ye bia no na egina mmraso ena odi yeye enu mmra no ena me pese me ne wo hunu se wo bibi na afi se eye ade a na eni mmra mo a sebi enka tamu ya na de akọ udi akọkọ to se asem we de eni mmra mo ana eye wrong. So, but it wasn't like that. Enti ne me ka kira won say momma Nana Dormaahene enti ase say mra na ye de tu ho a high court edi ye adwuma eno ye de ye nhihye bia ene bibia no sa mra no ena judge no egina so a odi bai enti na Nana Dormaahene oye lawyer onso ka say allege because wontimi senka waka say eye wrong a nke ye bekọ ho na yakwa akọhwe ba wono ankasa hunu say o say no we de eye allege o say eye allege enti mesremu moma yenhwe CI no
na yen ready about it. Enti ya gazeti Nana Sampa Jafla wie. Tamu ana Nana Sampa Jafla enkrata no ye kan say yemfa enko no. Ye di Nana Dormaahene ekọ gina contempt no. Ena woni Samoduyefo nso ba together. Ena omo file case petition. Sampa asam na ya kan wie ewo menhia ye di judgment aba no. Ena omo san ko file fufuro ewo Bono Regional House of Chiefs. And almost I file for injunction. Say yen injuncting Nana Sampa Jafla. Munti asamni ye. That was in July. That was July. Na why no ene file sa krata no. Eye Jasehene. Any papa bia oti your friend is saying Biarasu. Obian gazette no. No so oyo hene your friend ejato. Any man ba could be so a Sampa. Ono nso yen gazette no. Teacher Dako. Sa nipa miensa we. Any a council mudi court. And omudi call buno. That was in July. It was a strategy omu ye. Send ye beya senanan krata no ekopio baby no maka so there is an injunction enti emu mumfa nanan krata enko. Omudi call yen so no yakọ gazeti Nana Sampa Jafla wie. Mudi assembly call July, August, September ene ye gazeti Nana Sampa Jafla. Yeti ehun sem se omo akọ no. Se Nana Sampa Jafla di oyemrenim ni. Enti ohwehwe se omo ba be serve no omo ma. Ena o ka kire ne lawyer se mon kobu no Regional House of Chiefs. O mate se enkrofo bi de nkrata bia ba ho. Na medin abepie mu wo ho. Ti mon kona mon kan kire mo se me na my instruct mu se mu ye me lawyers. Mon beji nkrata no na anu ye bi ho bia no me mfamre mu. Nana Dormaahene ne nkrofo amfa nkrata no amma no. Because Nana Dormaahene ye can say ye ko serve na or threatening the bailiff wa ye ko publishing the din wo graphic mu no nso person wo ye bibi ne ye ka so ya printi Nana Sampa Jafla nso din e wo baby but Nana Sampa Jafla obi a wo Ghana bia no onim say Nana Sampa Jafla backward or ba Sampa or say enti hifa na okọ wiwe Nana Sampa Jafla wo hu no na nye bia wasan amas une lawyers aba say momfa nkrata no mami but eno okoma order say omumfa nko tetare you say why not na asan kan bi mu a eno oka say they should give a copy to Nana's lawyer enti abusiafo ne ye kan kire mu nyina ne say asem na ye kan wie menhia no the same asem no eno mu di abre omuso omudi ba Bono Regional House of Chiefs so omun san kan biom eno omun san apply biom say wo hwe omun injunction application na omu si Nana Sampa Jafla ye ne ho additional ohene Nana Sampa Jafla eni Samodua hwan ena ye ne ho additional ohene Nana Sampa Jafla eni Farouk Nana Sampa Jafla na ya gazette no eni ne pa ye gazette no hwan ena ye ne ho additional chief nti ebusiafo is dia enkrofo ena edi enkrofo adwene edi agro ento wo read omo we na obi a wo si yase wo hini na adentina wankasa wontimi mfa asem ne nkokot Samodua na wo si yase ne hini a ono ye ohene no Farouk na wo so wo ye ohene no adentina wone ohene no mbom no omfa asem ne nkokot na nipa foforo bi ena omodi kokot in their capacity as DN. Enti ebusiafo mo amu frefre ene ne ekika ho nyina no mesre mo a we meet them wherever they want to take it to, and as long as eye amamre ene amane ene Ghana mra ne yekoka de everything is on our side. Enti sa mo amu ti say injunction ne yi no I never knew ade a wo sre utimeka say won saka omo lawyer actually ko say this is what he is appealing for. I don't know when asking for something means you for receive it.
a yesi katani no publish yesi mesremo a monim akenkan monko na monkan yie na monti ase send ye me sha ase a me ka se enu ina na omo wa adaka no mu a na ye buru wo no obisa we adenti na mo bu wo mu a also we don't know enu bi na mo yen there is no fight entokwa bia ni Sampa enya bunu eni Asante entokwa nanu ayesi techi manfo eba Sampa eyifo ba Sampa ebinum ama yedi na si oh no ebi ade came omo baaye no omo beto aduane omo baaye no omo ntimi mma nko ebre omo ntonsuo nom omo tonsuo nom ye ema obinya bibi sika omo nya bibi ema bibi yayi na ese ampase eye bunu eni asanteman entokwa asanteman si wo ba Sampa obenya bebi kuratia kuru no beye ma burusu but enye no ene ye hwehwe enye sese ni ye ba beye se eye Sampa ne wura ne hwan obi anim se Sampa ne wura ne sikadwa obi anim, and that is not a hidden enye adibia a hide and the Sampa eye otumfo dia e honsu na eye Daniel Okra okogina mukasama antifati aye Farouk ni mami ene ye gina so di judgment bae enti ye beda masi nyame nka mo ho no mo ho ban na o frɛ me teacher die na anem say ma kyerɛ wade da but I didn't teach you man kyerɛ wo nyomaboni nti na nka sɛ wotimi esua me nyansa ne bi wa wo comment a wo frɛ me teacher boyi timi ne mpa sɛ ma kyerɛ wade da wa sɛ ma me kyerɛ mo I taught you integrity ne ne keka ho ba wa sɛ wontimi mfa wo ankasa wodin enti mesrɛ mo a ti sa na tie enti muti sɛ yesi enkrofo bi akɔkɔto a sɛ sam modua si wo yo hene a on na ye Sampa Manhene a adenti na wono na wo so wo yo hene no ntimi nkɔkɔto